kelompok saya buka saya sudah serap. Karena ini udah gana ke masuk TV.
Woi, Kamu ano, kamu? Ah, alam mo ba yung masulit? tunggal lagi anu, buku aku. Kapan nama tidak kok? Kena dulu itu. Cuma rumah nanti. Ya, tangan nilai dulu. Kalau Lalu surah itu naik kumpul. Ini butuh ikan muna. Ala dulu. Iring mo. Ya, ala. Maaf yung ngomong kayo sa obris. Yun. Wala pa. iya. Kita tak masyarakat. Kamu kaya ini nak ingin kasih. Kami mau lah masih ke dono.
siya mentu keluarga tomatuan ki semua ya tu nomor misa para lulata ikuti protokol kesehatan masyarakat. Jadi tetap jaga jarak. Ko kupukadam mo anak kata nama itu sang Allah. Anto semua ya tu keluarga do mailang da badandan. Ko tontonglah jaga jarak ki. Tapi kalau asia tuinan maka mau di nasetting tomatuan ta temainan umaya to ina masyarakat na umum kamera ng kapala din luka mayo lu gereja mapinduan na parang pumali pala kurapu kita ide tongkonan yaitu sedangkan niya te kung may balakol mo kami dito pumalin tu pira-pira ta tamalin panatay jadi yang moto kiperampo terakhir masya to ya teminta kita rapu makamban saat keluarga nasang kilalampyo lama tete karua rapu nasang kami dito ya tumuane masya lama adodotan nung nasang sabara ko mo mui pa katanong na masya kirampo na mata na madodotan nung kolokon sonday dodong o ya to bain ito kung na matanong nasang kataris sa malampukada ito na din nasang etanong na to kita rimuane jadi masya pakiya bayu ada siya mikia susi pakita sola nasang jadi ta tete karua tumatuang ki ke bisa siya ito na din maatali tuto paringe maatali kirin italinna tumatuan ta di puambe na to di puindo na laba bayutan mo na sang kito tubisan na waya ka to siragam to ko kita bang pasite pasikitanan ni sabak yari kiram pwede to tamunta penghargaan nomor misa atau kita keluarga kiri sambut mele toratunta susi mga siya kita o coba mimimale lako tondok na tau misela ko kita nga sulit kung makakada biasa kumuha ya rampukan 30 kami maaben dan tak abang atau sing kamborokkan a contori isipa kini toratunta telepon dio may to neneta ko yaman merebertuka sa masyado ke bintami gereja kita kini ni rapu rampo to jadi masyado keluarga siya pemerintah mato tulatugas sebagai o tiro ite merapunta ke rampo yung balay ng panoko biasa duka ka kung nabuda siya te alangan na nene eta maadan na labi 20 siya sa urat te tuarasan bay 20 pira bako na indar lang panoko kita solanasang keluarga to pira to masyang sa punggerma o yan asang to may latugas masyang balita-lita na o tayo po karami kapala sola sa pirini sa bagian bayan ng kartong TTTMI sa stinga 2 para kami tiga lah oh iya iya oh iya apa nih mau ke pepeto apa nih kami di kalit ya kan Anam pata amon tingkan ini saya mau dikatakan pada kak boy. Lai pio du krate ulun na. yo
Oh iya, Bemeng. Ini dia. Ranong ban. Sama orang. Di payuyun. Lu ini. Ya beginilah kalau orang Inilah nikah. cewek cantik. Bulunangko guys. Bulunangko guys. Bulu nangko itu. Bulunangko. Siapa kayak ini? Itu semua. Mobilku kayak itu. Mobilku itu. Mobilku.
Hindi pala nih. Tahu masukan nih, enggak masukan. Ya apa tidak kandu pa? Kasi kanan list. Tayo ni matami chati ko. Oh, aman itu pagkada kung komisyar kapag may kuha labi. Pada buti. Anda kok sih, mana kok aku tuh. Terus juga napi itu kan